You tahu tak, kereta apa second hand value paling tinggi? Inilah dia, Honda Civic 1.5 TCP Turbo Full Spec tahun 2020. Sudah fully converted body kit, TCP Full Spec, lampu depan LED, sport ring original 18 inci. Ini bukan biasa punya merah, ini ialah Ferrari Red. Dah siap pasang spoiler RS dengan 2 exhaust tip. Owner lama banyak suka carbon-carbon punya barang. You boleh tengok sini ada carbon. Dekat bongbong sini ada carbon. Handle. Ini pun sama. Side mirror carbon juga. Tapi ini bonnet warna hitam saja bukan carbon fiber. Dekat dalam lagi ada banyak carbon You boleh tengok sini semua carbon pintu sini. Dekat bawah ini pun sama. Okey, dia punya steering nampak tak? Carbon-carbon. Ayo, dashboard pun sama. Semua ada carbon-carbon gear knob pun carbon Okey. Dia punya leather seat semua cantik lagi Dulu owner memang banyak suka carbon-carbon punya barang Belakang sini lagi ada carbon-carbon Wah, ini besar punya. Okey kawan-kawan, kita ni boleh buat muka kosong. Satu bulan bayar 1,200 lebih, you sudah boleh bawa balik.